Daljni sorodniki. Halo? Ja, takoj bom povedal. Pravkar je telefonirala muca Rozi. Pravi, da je prehlajena. Če je tako, jo gremo obiskat. To je Jaz. naprej. Kako se počutiš? Dobro. No, ja, skoraj dobro. Moram ostati v postelji. Kaj bi rada počela? Rada bi gledala film o mojih daljnih sorodnikih. Seveda, grem po projektor. Luč, bodi dobra in se ugasni. Ja, takoj. To je moj bratranec Leopard, vedno eleganten. In smešen. Kdo je pa tista? Moja sestrična tigrica. Se je ranila? Ne, tisto je turban, je indijska tigrica. Joj. Tale je lev Afričan, Videti je hudoben. pa je simpatičen, veš? Rad se šali. Kdo pa je ta? Črni panter. Veš, kaj sama vidim, da je črn? Vidiš, koliko bratrancev imam? Ampak medtem sem se nalezla nahoda. Domov stečem. Takoj pokliči Koka. Reci mu, naj me pride obiskat. Medtem se pripravim. Pokazala ti bom vse moje bratrance. To je Pikopart. Tale je Pikrica. Pikolev. In še črni pikec. Po mojem, to niso tvoji bratranci. To si ti, Zakaj? ker so vsi prehlajeni kot ti. Čih! Čih! In kot ti.